День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День. Бүгін үтік күн, бүгін мақтал, үтік табыл, сүгірүйі кен тұтту күні. Бүгін өмайын тоғыз күнігер, ұрғайдақ ұлы көйі, сәтті оғаның бес сылынан, бейгін әлек бүдеттен гражданскай сәріге, оғанна аға дойду ұлы сәрігігер барбыд. Бойыттар бұдығар анамыд бағыдынекка, өйдөбіннік бін оғу, ураллар олықта жалта үләйттері. Аға бағылық Василий Гаврилевич Жирков. Бүгін көйі бұлаға тәлімні көрейден. Ұлы көйі сәтті оған бес сылынан. Ура! 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 Сегодня 9 мая 2020 года. Вся наша страна отмечает 75-летие победы советского народа. Улы көйі сәтті оған бес сылынан. Ура! 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 Улы көйіне аттан бес сылынан. Ура! 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 Көйі күні, күппіт күмміт, күнді күмміт, әлбәт сүппәт кәскелленен, өрігі дүйіктелленен, көйі күні бүгін үнне. Улы көйі сәтті оғаны бес сылынан. Өрігіді көйінен, ура! Улустан, нехерек халқатыктан, ирдар қаттан, жоқ бағыты, бәләк бағыты, онынтан барысын тұттаран керек. Лә, ұдарак бағыты. Лә, бұл бұлдағына маңды не ағылық. Степан Иванович, боевой солдат. Да, Степан Иванович. Говори, красотка. Костюм. Көйі күніне! Өйдіқ көйі әтті 15 сылынан. Ура! Көйі күнінен бәләк бүтін тұттарабыдың көңілден. Ура! 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 Köy gününe
Ура! День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы, порохом браво. Это праздник синёю на висках. Улукайы хетон бесылынан ура! 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 Manlık duran. Bu okudum bir. Le. День Победы, День Победы. Браннигнан! Эрте! Рабайда улукайы ылнан! Эттон бесүлейда! Күнді ветераннар бұтын, уаставыллақ нәлекпет ұлықтақтырын. Өрігөйдіқ улукайы эттон бесыллақ юбилейінен бастығы қомыстақ нәлегін депутаттарын атыттан, тұз бәйім апыттан, итетік істіңнік әғадділейбін. Уаттақ сәріге сылдывыд бігі әлер бит, ылғы өлі бит, әбелер бит, кенлерге бігі мақтанабыд, сүгірүйе бит, онна кенлерінен кең тұттабыд. Ура! Öğle gününe bakan Браннигнан! Rahani'den bu balara
Bastır bütün ulustan nehrek gene, Respublika gene bu başın munyan ben bu. Ayıha aldı bu. Onda bu hebektiler, ildan kantan yaradda ulustan. Medalgin bütün yerde. Medalya bütün. Bu manne. Onda bu nehrek gene. Etto'nun Besselin'den Ura! Ura Kıvaristan! Ama vardı da elinde. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Yamaya'nın 9 gününden Evdokiya Nikolaevna'ga idistin erdi. Здорово. Vastıbıllar Cumhur üle tığıl becerenlere, seri hılın oğluru, nehiliyekbit oluqtaqtırı, ehigitini, barıgıtın ulu köyü, ürgüddağ, hepti 15 yılın beletir, yübilidağ gününen, nehiliyek tıtın qahtırıtın ülehetlerin, dayar sılgı yeter kooperatif, salaptata, 10-30 BMC kergen vatıttan, yetiştin eğerdebin terdebin. Ulu köyün uhansan, seri tolağınır, tığınların tolu gurbut, kursun kodu cömütü var. Seritten tınnar gillen kelen eyle loğutu tusput. Toğru açıkları asbaka üle yuhursiliyut tığıl biçiranlar dinin ıtıkta bulbutun bildiren sühüyakta bevi sügüriyebit ehiginden kiyan tuttabit. Bu vastola biçiranlar ehiyaka bağrabın kıtanak durubiyanı tus olukutur. Vanna ceker getter gitiyer. Etenge bolunu yolla oğluğu. Ulu köyü gününe. День Победы, как он был от нас далек, как в костре. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю